I-Agri Northern Cape ithi lokubhedvuka kwesikhonyane kusikhahlametile sonke lesa sifundza. We have an enormous outbreak of locusts this summer season. It started in September last year, beginning of the summer season, and we're now on the third wave of this outbreak, and this is an enormous one. Bakhala ngekuthi tinsita tekulwa nalesikhonyane tincane kakhulu kanzi lokho kuletha kukhathateka kube mkhakha wetekulima ikakhulu labasonzele emifuleni lemikhulu iVali neOrange. If we can't spray all the locusts timely before they get onto the wing, they can move to the irrigation areas of the Orange River, the Vaal River, as well as the Free State. Litiko letekulima kulesa sifundza lithi sevele kunemonakalo emasimini. Currently, the situation is this: the latest one, which is now created a serious concern for us, is Namakwa. The department have managed to get the service of 2 helicopters, so we have controllers on the ground. Lokubhedvuka kwalesikhonyane kutsinze tindzawo letitfume ngekulima letingetulu kwama-30 eNyakatfo Kapa kanti nyalo kutsiwa silibhekise eNtshonalanga Kapa kanjalo naseMpumalanga Kapa.